Pozdravljeni, z nami je še en tekmovalec na izzivu Kolebnica, to je gospodič Grega Fištravec. Zdrav Grega, kak si? Pa Grega, noga me boli malo. Noga te boli? Ne, ker si grabo. Kako boš poskakal? Bo šlo? Kako to, da si se prijavil? Pa kaj te vem, z radovednosti, hotel sem provat, kako bo pokazala tam Kolebnica številka, ne. Aha, ti si, se pravi, videl tvojega kolega, ki trenira s tabo, boks ti treniraš, ne? Ja, sem, zdaj malo pauza. To je bil Andrej, ne? Filip, ja. In kaj pričakuješ? Ne vem, no, nekaj na knap bo, po moje malo manj, ampak sem pa potrudil, ne. Prav. Ajde, dosti srečno. 3, 4, zdaj. Super. Gremo, Grega. Šibaj. Še 10 sekund. Gremo, stisni. 56, 57, 58, 59, stop. Koliko je? 189. Res? Ja. Rekord? Daj sedi se. Res? Wow, daj da vidim. 189. Bravo, Grega! Čestitam, rekord si postavil. Prvo mesto, vse ne moram verjeti, jaz mislim, da je že nedosegljivo to prvo mesto. Jaz prilike, da se na koncu zajebo, ne. Kaj praviš? Si zadovoljen z rezultatom? Wow, res zelo dobro. Si pričakoval kaj takega? Daš prvi? 170. 170. Wow. Kaj bi povedal ostalim? Ja, Alenka je prva, ne? Alenka je prva. Lahko probaš prijeti, lahko probaš pa podereš. Pa še ti tudi nekaj zbral. Še tudi. Isto fige, Andrej, prijete vsi, ne? Bravo, čestitam. Ajde.